Dobrodošli u Komparativ. Ovde počinje vaša dnevna doza osmeha. Od Vasilice do bogojavljenja, časnog krsta i kapi vode. Tradicija, vera, vozimo se besplatno, svi jednako. Sadimo drveće i čistimo nered. Kuvamo po posebnom receptu i sve to začinimo lepim stihovima. Komparativ za vas. U organizaciji Ansambla narodnih romskih igara i pesama Ruši Čakir Kumanovo uz podršku Fondacije za kulturu i sport Kumanovo i opštine u Zanatskom domu održana je prigodna svečanost sa kulturno-umetničkim programom posvećena verskom prazniku Vasilica koja se organizuje više od 20 godina. Predsjednica Saveta opštine Ivana Đorđijevska prigodnim rečima je otvorila događaj, pokazujući lepotu međusobno poštovanje i slogu građana koji žive u multietničkoj zajednici. Svečanost je organizovana s ciljem da se mlađim generacijama prenese poruka o nastavku vekovne tradicije, obeležavanja narodnih običaja i negovanja kulturno-istorijskog nasleđa. Pred prisutnima su nastupili učenici opštinskih osnovnih škola sa prazničnim pesmama, recitacijama i folklornim igrama u duhu tradicije. Manifestaciji su prisustvovali članovi Saveta opštine i predstavnici opštinske administracije. Vodice, odnosno bogojavljenje, narod praznuje kao jedan od najvećih hrišćanskih praznika posle Božića i Vaskrsa, jer se prema verovanju na taj dan Isus Hristos krstio od strane Svetog Jovana Krstitelja na reci Jordan u svojoj 30. godini. Bacanje krsta u reke, jezera, bazene, pa čak i u fontane jedan je od običaja koji se i danas praktikuje kod nas. Veruje se da će onaj ko pronađe krst u vodi biti srećan tokom cele godine i da postaje kum crkve. Tradicionalno jelo koje se priprema za ovaj dan su pihtije sa presnom pogačom, pojašnjava magister Aneta Stojčevski, kustos savjetnik, etnolog u Nacionalnoj ustanovi Muzej Kumanovo. Posle bogojavljenja sledi praznik Sabor Svetog Jovana Krstitelja, koji je tesno povezan sa krštenjem Isusa Hrista na reci Jordan, a ovaj svetac se smatra zaštitnikom kumstva i pobratimstva. Mnoge porodice ovaj dan obeležavaju kao krsnu slavu, a ujedno se slavi i kao imendan. Praznik od Bogojavljenje se празнува на 19. януари. Со овој празник го завршуваме периодот на 12 некрстени денови, или за кои што се веруваше, дека во тој период Praznik Bogojavljenja se slavi 19. januara. Ovim festivalom završavamo period od 12 nekrštenih dana Nelija, za koje se verovalo da su prisustvovali zlim silama, zlim duhovima i samim ritualnim igrama, te sile su proterane 19. januara kad je i održano krštenje Isusa Hrista na reci Jordan od strane Svetog Jovana Krstitelja. Isus Hristos je kršten u dobi od 30 godina. Na krštenju golub se pojavljuje i sleti na samom ramenu. U noći bogojavljenja postoje mnogo verovanja. Želja se zamišlja tačno u ponoć i veruje se da se Bog tada pojavljuje u obliku goluba i da će se ispuniti onaj ko zamisli njegovu želju. I sami rituali ili obredi koji se govore o bogojavljenju su ono što danas i pre ostaju kao tradicija. Voda je osvećena, bilo da je u rekama, bazenima, jezerima. Krst se baca tamo gde je nekada bio povezan sa ljudskim žrtvovanjem vode, koja je kasnije zamenjena krstom. Vernici skaču po krst i veruje se da svako koga uhvati ima sreće tokom cele godine. Bogojavljanska voda je lekovita. Svaki od vernika ide i nosi ga kući. Poprskuje kuću za zdravlje i sreću. Oni posipaju polja, vinograde, svekrvu, novu snahu u kući, a veruje se da je drže tokom cele godine. Veruje se da ova voda ima veliku lekovitu moć da izleči bolesne. Za sam praznik postoji običaj da se napravi pihtija.
To je tradicija koja je široko poznata i praktikuje širom Makedonije. Dan Svetog Jovana se slavi 20. januara. Također se smatra da je uzdignut iznad ostalih svetaca u crkvi i smatra se velikim praznikom. On je zaštitnik nepotizma i bratstva. Mnoge porodice u Kumanovu su ga uzele za kućnu slavu, tako da se obično priprema masni obrok, posećujemo domove prijatelja, čestitamo jedni drugima na sreći, zdravlji, dobroti kuće, porodici. Glavne karakteristike su slavski kolač, slavska sveća i pšenica. Slavski kolač je opšta zahvalnost Bogu, a sveštenik seče kolač u crkvi i sipa ga vinom, a samo sečenje hleba obeležava Hristovo stradanje. Isipanjem vina preko hleba vinom čistimo sve grehe naše. Slavska sveća predstavlja čistu i nevinu žrtvu za spasenje i čistotu domaćina i unosi svečanu atmosferu u samu kuću. Slavska pšenica bi navela mnoge od stanovništva da veruju da se pripremaju za pokoj svetih, što je pogrešno. To je zahvalnost Bogu za sve zemaljske plodove koji se daju. Normalno da se prvo posluži gostima, a zatim na sto vino i rakija. Sveti Jovan je posljednji praznik u ciklusu zimskih praznika i obično obeležava period novih praznika, proljećni ciklus praznika koji će se koristiti za proslavu agronomskih običaja sreće, napredak porodice i godine žetve koji su potpognuti običajima, obredima i ritualima koji su izvedeni u ciklusu zimskih praznika. Ove godine u Kumanovu na praznik Bogojavljenja časni krst će biti položen u vode na nekoliko lokacija. U bazenu u dvorištu Mitropolitskog sabornog hrama Sveti Nikola, gde će svetu arhijerhijsku liturgiju služiti mitropolit Kumanovsko-Osogovski gospodin Grigorije. U naselju Bedinje, u reci Kumanovki, u bazenu Astorija, u selu Pčinja, u reci pored crkve Sveti Spas, u selu Tromeđa pored crkve Sveti Dimitrije. Ovom prilikom svim građanima hrišćanske veroispovesti čestitamo praznik sa molitvenim željama za mir i da ih Božji blagoslov ispuni. Povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja služit će se sveta liturgija u hramovima Kumanovsko-Osogovske eparhije koja počinje u 8 časova. A po završetku bogosluženja izvršit će se veliko bogojavljansko vodoosvećenje, pri čemu će i časni krst biti položen u vodu. To znači da ne možemo da kažemo tačno vreme, ali otprilike oko 2 časa od početka svete liturgije, jer je događaj koji očekuje veliki broj vernika povezan sa samom liturgijom, koja je ipak centralni događaj praznika. Najvažnije je da svi pravoslavni hrišćani prisustvuju liturgiji, zbog čega ih ovom prilikom pozivamo da budu u hramovima na liturgijskoj molitvi, a potom će se i dobrovoljno neki od vernika spustiti u vodu. Dokumentarni film Tri manastirske crkve u Kumanovskom kraju iz perioda preporoda, autora Valentine Andrejić, više kustosa i istoričara umetnosti u muzeju Kumanovo, prikazuje bogato kulturno nasleđe ovog područja. U filmu su obuhvaćene crkve Sveti Đorđe u Beljakovskom manastiru, Sveti Đorđe u Gradiškom manastiru i Sveta Bogorodica u manastiru Zabel. Prikazane su arhitektonske osobenosti kao i ikonopis i fresko živopis, izrađeni od poznatih makedonskih zografa. Dokumentarni film je osvojio nagradu Zlatna plaketa Kamera 300 na 33. izdanju Međunarodnog festivala amaterskog dokumentarnog filma Kamera 300 u Bitolj. Autorka filma ističe da je period preporoda bio vreme složenih istorijskih i društvenih uslova, ali i vreme promena. Tada je živela ekonomija, intenzivno je počela izgradnja nove crkvene arhitekture,
kao i obnova starih verskih objekata, što je slučaj i sa crkvama obuhvaćenim ovim dokumentarcem. Vizualni zapis sakralnih spomenika vodi se idejom da kamera kao alternativni metod može najvernije da zabeleži sve detalje koji u kombinaciji sa audio zapisom ostaju kao svedočanstvo za buduće generacije o značaju manastira i crkava koje grade naš kulturni i nacionalni identitet, izjavila je Andrejić. Osnovna škola Vera Kotorka iz sela Klečovce i srednja opštinska škola Pero Nakov iz Kumanova dobijaju grantove od Ministarstva prosvete i nauke za sprovođenje programa za zaštitu učenika u školskoj 2025-2026. godini. Na nivou države osnovnim školama dodeljeno je ukupno 18 grantova, dok je srednjim školama dodeljeno 7. Sredstva su namenjena realizaciji aktivnosti iz programa zaštite od nasilja, zloupotrebe i zanemarivanja učenika, programa za sprečavanje diskriminacije, kao i programa prevencije upotrebe alkohola, pušenja, učešću u igrama na sreću, zloupotrebe droga i drugih psihotropnih supstanci, kao i sprečavanja maloletne delikvencije. Iz severoistočnog regiona grantove su dobile i osnovna škola 7. mart iz Opaje, opština Lipkovo, kao i osnovna škola Ilinden iz Krive Palanke. Iz Ministarstva prosvete i nauke ističu da ovakvi programi imaju za cilj blagovremeno reagovanje na rizike sa kojima se mladi suočavaju i doprinos stvaranju bezbednije, podržavajuće i odgovorne školske zajednice. Združenje Inkluziva zahteva da mera besplatnog prevoza bude dostupna svima, uz investicije privatnih prevoznika koji sprovode opštinsku uslugu. Iako u Kumanovu postoji besplatni javni prevoz za sve građane, osobe sa invaliditetom koje koriste ortopedska ili druga pomagala praktično ne mogu da koriste ovu uslugu zbog potpune nepristupačnosti vozila. Dobra socijalna politika ostaje formalna ako nije funkcionalna za sve. Mera je dobra i potrebna, posebno jer veliki deo naših sugrađana živi u teškoj ekonomskoj situaciji, a osobe sa invaliditetom su posebno ranjiva kategorija, ali oni ne mogu da je koriste, ne zato što ne žele, već zato što fizički nemaju pristup autobusima, kaže Blagica Dimitrovska iz Inkluziva Kumanovo. Prema njenim rečima, samo postojanje besplatnog prevoza ne znači inkluziju. Naprotiv, kada infrastruktura i vozila nisu prilagođena, mera stvara dodatnu diskriminaciju. Ne možemo da govorimo o jednakim mogućnostima ako ljudi koji koriste invalidska kolica, štapove ili druga pomagala ne mogu ni da uđu u autobus, dodaje Dimitrovska iz Inkluziva. Najavljaju da će nastaviti javno ukazivati na problem sve dok se ne obezbedi realna, a ne samo deklarativna inkluzija. Besplatni javni prevoz u Kumanovu koristi između 13 i 16 hiljada građana. Nova stabla biće zasađena na više lokacija širom Kumanova u okviru nastavka projekata Urbano ozelenjavanje za zdravije disanje, informisao je gradonačelnik Maksim Dimitrijevski. Duž bulevara Oktobrijska revolucija već je zasađeno više od 200 sadnica, a u narednom periodu, kako je najavio Dimitrijevski, biće zasađeni novi drvoredi na delu bulevara Treta makedonska udarna brigada, kao i u dvorištama srednje opštinske škole Pero Nakov i u javnoj ustanovi Opštinski učenički dom Profesor Mijalković.
Cilj ovih aktivnosti je povećanje zelenih površina u urbanim sredinama i unapređenje kvaliteta vazduha, posebno u delovima sa intenzivnim saobraćajem i u obrazovnim ustanovama. Gradonačelnik je uputio apel građanima da pokažu veću brigu prema novosađenim sadnicama, da svi pokažemo odgovornost i uz malo pažnje i brige sačuvamo zasađene sadnice. One su za sve nas, poručio je Dmitrijevski. Nezadovoljni građani iz Kumanova, koji su prethodnih godina radili za američke kompanije u vojnim bazama u Iraku i Afganistanu, opet su izašli na protest ispred zgrade Uprave za javne prihode. Oni su ponovo zatražili da nadležne institucije uzmu u obzir dostavljene dokaze o njihovom boravku i radu u inostranstvu, kako što su pasoši sa graničnim pečatima i potvrde poslodavcima, radi utvrđivanja stvarnog poreskog stanja. Kumanovci zahtevaju reviziju donetih rešenja, obustavu prinudne naplate i usklađivanje poreske prakse sa zakonskim odredbama. Kako su istakli, ne izbegavaju plaćanje poreza, ali insistiraju na pravičnoj i zakonitoj primjeni propisa. Pogođeni građani su obavestili da su se neki od njih već obratili Zaštitniku građana, institucija među kojima su i Uprava za javne prihode, Vlada, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Savet opštine Kumanovo u cilju rešavanja njihovih problema. Nastavlja se akcija uklanjanja privremenih objekata i ugostiteljske opreme koji su nelegalno postavljeni na javnim površinama u Kumanovu. Kako je najavljeno iz nadležnih opštinskih službi, akcija koja je započela pre praznika u centralnom gradskom području nastavljena je i ovog meseca. Rešenje o uklanjanju imaju i objekti na Gradskom trgu i u nekadašnjoj kasarni u Bedinju. Svi ugostiteljski objekti koji zauzimaju javnu saobraćajnu površinu, a nemaju dozvolu za postavljene urbane opreme u skladu sa zakonom, bit će uklonjeni, navode iz opštine Kumanovo. Odatle dodaju da u Kumanovu ima oko 20 ugostiteljskih objekata sa nelegalno postavljenom urbanom opremom i da će se njihovo uklanjanje sprovoditi po prioritetu. Ukoliko vlasnici to ne učine, bit će angažovano preduzeće od strane opštine. Za tu namenu u budžetu za 2026. godinu opština je predvidela 4 miliona dinara, odnosno oko 65.000 evra. Građani su podeljeni oko toga da li objekte treba u potpunosti ukloniti ili im dati mogućnost da svoje poslovanje prilagode zakonskim propisima. Ali su jedinstveni u stavu da u ovoj akciji ne sme biti privilegovanih i da se ne sme gledati kroz prste onima koji su bliski lokalnoj vlasti. Samo tako će se dokazati da postoji iskrena namera da se uvede red u ovu značajnu privrednu granu u našem gradu. Čuli smo vesti iz više oblasti, a za kraj imamo jednu zaista najvažniju. Uzmite list i olovku, slušajte pažljivo i počnite da zapisujete. Evo jednog divnog recepta za lep dan. Recept za lep dan. Dodajte osmeh. Što više, to bolje. Prelivajte ga malim radostima. Sunce, kafa, zagrljaj ili šala. Umešajte kreativnost i mrvicu avanture. Posolite smehom i začinite zahvalnošću. I eto ga, dan savršeno začinjen, topao i divan.
Zapišite, primenite i delite osmehe, jer lep dan je zarazan, a ipak nije grip. Sada vas pozdravljam u stihove iz zbirke poezije I pad je let. Do sljedećeg susreta držite se do pesme i veselja. Dobrog zdravlja i bez stresa! Pripremite dušu jer sledi malo magije u stihovima. Neću više da budem tužna. Kad plačem, kažu da sam ružna. Neću više da lijem suze, niti da patim što mi neka nešto uze. Prošla sam mnogo toga, imam sve što treba, ali sam uvek želela još i još. Do danas, kad sam pogledala u ono što sam uradila i rekla sebi, bit ću srećna i dosta je tužnih, neka ovo bude srećna pesma. Hvala vam što ste putovali sa nama kroz današnje priče. Nosite radost sa sobom, verujte u dobre stvari. Neka vaš dan bude divan i obavezno probajte najnoviji recept za lep dan. Do skorog susreta, uživajte u zimskim danima.